akwadaa bi ntimi wini without a parent bringing that child up. And it's a son of the communal labor. It comes from the word community. Community na yetimuno. Yewo in fact community ne buta ni say kani no yewo yan kwada no. Sa kwada no nam na wonam baje a awufo bia timika cho say hey kofie. So what does it? Because enye de owo ba wo. E na hweba. Ojo just enye de owo ba no maame no onye makwada no say papa no di seed ni maame no. Onko an hweba no. Na me wo book bi a metro ache but me say we say e me wi the potter and the clay. Okay. Na book bi ba bi me kire bi for divine shifting. Wo Bible mu a obi ti say Joseph Nyankopon da nyansem no say daachi oye governor ewo amanoni o my fufu bi so. Enti Nyankopon yi ni fie ni papa ne maame fie biological home na ewo so onyi no because to become a governor, you need to be trained as a governor. To become a footballer, you need to be trained as a footballer. You need such environment. And to your environment, it will train you to become that. Okay. And to Joseph also a dominant. And which I said to become a governor, so who are sitting in the BLB. Number two, Joseph, you try to so. And which I said, Nipe Bia, so person you leader, or say, with me managing and some keka. Also managing pain. Okay. If I leader, I want to manage pain. No, kaka. Especially if you want to be a pastor or a leader. Dear Wunya, yani dear why you na be cut also. Until your baby child to Joseph son. Also ko prison. Now okosua abrabo area. In fact, the worst life for one yasipano is to be kept behind bars. I say go in the chairman when say ko prison. Enti akasa kan ho asema ehho ahometi. One place also there's a Libya bomb power say ma onkodi one day kura nti ye nwa no mugu sabia no e wo say ya na enya odoni passion bi di masafo no nti Yakopon nyanse mo for Joseph to be a governor no e wo say na me shift no into different in fact the area ba kokra ni say also usan na betrayal o say usua hawa enipa di rambo enipa e ben wo enipa wa yo mo papa enipa the security room security post na wo fie ho no e ho na one wo mane nyina da me pa cho wo eni die mu na wa ware a wo oba ni nyina na ba ya na say me ba ko to ama oba no so am ya sa wo bie ya nipa nan ni nya na egu security room nti na no oyere no e na o ma nti na mo ye nan na mo gu sa security room ho e na still na ntokwa wo mu akopem time a nti obra ka say wa ba de a enye say papa dan na wo da security room ni nti no me disca bro now the amade wa behind wo dan no ama na tu no o yes ah yes and is kind of far in your ban nsem ono se men kafie no into a discount se men kafie no the second na dey na wo ne bread din komo na oba ya bisa brand number US number eno asa wo boche wa adenti na se brand no pese o discount brand ampara ma odi ma de wa betena wo ni mienu dan ni ma on farmer on do come wo sister chodi na wo dan suban bi edi wo ho no ma na o munji wundi ana abesi mi bra panyin so me bra panyin de be brem no na minim de akwesi ono so a o de be ma boy na kono o se boy no nko pe dan o ma giska okay enti eche boy ni 2 year boy ko fi o ben 1 year 6 months ma mi mum na me fight call rep control ko so afro David and sam me se ka dan no and now sign bet na wo wa dem first kana ma boy no okay wa first kana dey edi okay enti o sign be nya wo dan bet na that time na ma me ti ase na ma me so afrim time na boy ni e call na wo nya wo dan bet na de na ma me afrim enti e ho na ntokwa ne sign sha ase ebiem e sha ase ebiem wo be free fia o kafie no me pa cha ya na dan ni ye ready a with time no mama ye show why all right enti no time na wo de bread din komo no okay enti e dan no eni hwemam me ba cha dan ni mi nya ba papa enti wo na yes a container Beluchi Pacho project ni ye mami na amacho na me kwa na me jira ho wo na ojina ho no na me yes a container no na edua no half ana container no so ho enti container na ehye ho no television say machines ni ngagum tike be fan say ne se ma nya fi o ma bubu no mi so nti se bia me to Akoma
all right me pese me na me da se pa ye be ba sa container nti woni obra di nkomo nyina awie ye no se so pese o ye adwuma all right that time na no pese no obra di nkomo ne ade nyina na adwuma be na o ye that time na fe oni di nkomo obra uska say fatonto oni aman for the na adwuma sem kofo wan kasa mpache o adwuma kasa na e den oh na I was selling phones in PZ you phones of PZ o ka bro for fine pa o na nyankobo yimi from amesa be ko nyankobo asem o sa be ye sofo sa be pitch of PZ me bebre ya PZ for nyanim se me ko nyame asem oh okay mo na rada mani anya asase ni so biem se wasi nza na phones like bi obi be ton phone ma onim be be dey the free na ya motonton se be bi moton stolen phones okay so nyane nko se ska ni kwa enjina for phone oba wose e komo de me e ba yare minu ebi school na me beton uko ni bi kwa na akowia okay on ka the question cho ti so to aso to ska ni enjina e ge nyame ka jeje me fi ono e na o di free ho all right and now start to say o ka nyame asem enti obra boa o e na o yes a setup no obra e be boa no o ya we say bi o ne wunua ma no na obra nim say wo issues with if you hon sensem all right enti time na o yes obe ma uska ama o da ye bibi wo fie ni honom no oni unuanom ni nyina tena ase e kan ma asumdwe anase abotoye mbae ansa na odiska neba abotoye mbae but no one said they jealous me no don't want them to hear but they struggle secret to hear say obremiska so it's kind of kabeba no go through omo time na so mo fisika no say omo fama me am sad the skit room mo say somebody is can buy say skit room 5 years am movie openta ma me ana me struggle kwachi endan no okay 80 time na obra ebrews ka say fire bibi no iska ne besi wa wonsem ana ekosi enuanom ne bi nsem enuanom ne bi nsem enuapanyini be ya so say Harold na yemu panyini ano ye ma me side okay o ma me mama yenu no side no na ma me no di kan we ai waka ano na panyini odi kan pa no ano do on kan okay ba ya isli gone and feel enti ska ne kosi hwan nsem Brian wonsem enti de na wo wonsa kan ska no Brian na de ma wo me san keska no nsi wo ye de na wonye ska toto eniama na wo say wo ton TV ne sa niama me nua boy na dis kan bre me unia boy mu de he Harold do am na me bisa wo say ye de na wonsa kan sika na wo de start ye say wo de tonton niama na ho na sende ma de bre me ho na mpese osisu ma me afan fo bi anse se na mo emi nua ne dia because me sende na me kan se mo okay mo tando do okay na ni kuma o bis no sende me nkwa na o de bre o de bre nkwa enti time na o diska bre wo no na onim say issues e wo ho between wo ene unua ma no ene o ma me nua no right no onim enti o kamanti ase baaye e ma ohun se ska na o de bre no o de beye bibi wo ebusua ni asase so ana e ma nti ase baaye they are aware say I'm doing something there ya me ye bibi wo de bia na me content na be see ho no ene me be jack content so enti aha ba chonto ai na ma me ya hwe container ni biom ene bebi a odisi enti time na wo be sa container na hye modan ni mu no why na container we na wo ye no container me ubu wo me mu wo okay na me ka abubo edua shade ana mo say be edua shade no na nsuo to a akran so bread do a televisions no e doso e maybe me yesa me pake ba kokko ba me be na nsuo atwe mabo ni nyina de bi me nya container ndia ai na me le television nya wo me say be nsuo to a me nkomra ne bi asei all right enti sa ade we emu na wo ton woni ama no ba che we na mton ana edua no wonche omo mu bu edua no wonche ni nya se enne se me nyi edua na mfi enti me hu se ke me fu amake ade no ho amake ho bibi 2024 me hu the other date ni ye but me hu ke me first day first of this month January se bra ne bebu yi container no e di free honom na o ba ya sa de we udi kan ko ke me ko je permit e be share ho se o ye bibi sei e wo edan ni mu o de man ko je permit wan kwan ko je permit okay but o ye we no e di fie san asa na o sister sign wo ko a afa de be ye ntokwasem no e fie sia o ye sa de we what na wache nti o ye ni nyade bia ya na ntokwa wo mu sa but still na o ye we adwuma okay nti da ma wansi ese me ntumi nai
Nantokwa. Is a mamoa. Nantokwa. Na maybe sasa wankasa na o issues with them. Ebia usuban bi wana montuo bi because I can only ti ye dia. Ka I don't know how I was say omo no nya issue say bia onkom ma o papa dan o ye bibie na wo didi ho. If you say uswa. Madam for park again say wasi unia ba no me ne beda. Na eha me. No that dana ne dan na me so me nya obetre se me nua ba keto me tremensa. The 3 ho say na na ko twene mpra. Na ma tremensa. Aha, assignment ya say o say oswa na de. Sano na o mpra sem ne ade ade. Am say adwa. Na ko kam mpra sem. Ani na ko kan mpra sem. Ste bi sine. Enti empna na wonu akotwe ye no. E na waka wa. Na wonu aso kotwe empna ma ne nkote ne den na o de fa ho ben. No ko school sa. Miss me ne na am say adwa. Say na madam for na dey. Akacha wani bankro ko umpo. Na ade na wonu ana na okobu no wo danfo na wehu say wonu aba ni so no. Me ka che no say adwa free sat bi anim. Na enu gwase ba busua no. Onyane mpra ba bi twene me ka ade ko fa ya ka ne free and one frase. Nti mo ma frase na ntokwa e free ba. Start enfie aduonu ni achi. Ena woni mani anhia. Okotwene mpna. Twene mpna. Ena wakoka. Ogusu. O ya no ye. Ena obo no. Enkura bem kra nya ne. Ena obo no. Enye na asem. Ena me say na obo no. Ende ha me. Me nua ba. Ma me say adwa. Wanya mpra twa me say me fa say me puma. Akoma. Then we near bay. I see. Nti e ho na tiny nyina free. Yo, ya baba betwa ya nkomo no so na yesan yakọ DJ Ike ho na yakọ Zien na yakọ akọji edro ene apomuden ye wi a ye betwa nkomo no so na ne sister ye kan na ye pese bebo ni din. Ye pese bebo ni din. Emrepem ye bebo ni sister no edin na mo sister cry ye kan na semi na me gidi se otie yen o hwe yen so because ye ne nakasa behind the scenes na emrepem no ye bebo ne sister ne din so ba ne ya bon komo a ewom oni ye mon komo so ade ewom ni nyina ye be metiefo ne ahwefo mahu mayenko Zien simaka kra bi ye wi a ye besen abetoa ye nkomo no so DJ papa afichiapa mami mpo odi o tai friend pa ada ba na manim na said o hwe me na mama status wadwe na wadwe wo na so on kasai okay ti mami to aso e mami on ho ye de me ho nye to aso ai so when you there good morning Heba Meshafo. Okay, yeah, good morning Heba Meshafo. Say dro ya nche be unse de TV Heba center no. I see. Ye wo say ye nyini ba no se be ma no ye ya ne moa emwa se enye nne ya nka meka na se nkuro a kire ne wiase atere ya kasa fie no asa be ma ne firi mu no enka ye mama nkomo aware ano ya wo mu no etimi ye busua de ya okay abusua bi wo ho ma no ya pa oyo mbetu ada papa anya se geto be ma wo ba wo mbetu ada pa on se kane no na aware sem na kwa se wodu mpani mfie so a wo papa hu no no maame me hu no na omso so de wo mani atoto hu no se da bi fiafo ma me mama men die so mo pema aware a fiafo ma ena kurum hafo ma ena wo mo ye enti se ye me kura me timu yi a so hu aha emfa me kuro mfiri to ase yes me maame ne fira da ngoma se me firi to ase firi to ase so say de waka ofu papa kurum mfiri papa kurum okay enti se to ase no a ebi afie wei emu ma ya ye ombu ade omo ye adwuma den so hu aha enti me baba me wo pese wo aware wanyini hunu papa sumesi me yonko ne baba bi wo ho ko wa no so hu se wa so na akwa hunu a wo papa so timi ka se if you afford de wo mu ade if you afford man pebere if you afford mema wo mu nyoma no ya enti man komo aware anti se be ma na no ya de ade na papa sa de na ewo ho tete no o se na ekro ni ye kro kuma nti obi ani mo mo ho na nne die me die ho se fia me ko ramu ene sa ene ye nyesa background ni biem to first so hwe ya Abraham ka che na kwara no se memfa hani ba yi bi e ma me ba komikurum
Komikrum. The inti o kansa nse onim hafo man su. Omusu. Eni onim ni kurom enso so e man su. Okay. Aunty Bea ade pa da bia metaka se odo e ya ware emfiti ase yede wuram but de ma aware gina pa e control aware pa suban enye odo biem suban on se odo eti se ye fan se dua bi ohun aha suban papa ohun suban papa e ma ade nyini ena suban bone nso kumodo suban papa e ma odo nyini e suban bone ekumodo aha enti suban no ena ye fapempa wo ewiase asetirema brabom bibia on se obi osuban a wutimi do no yes wutimi se ni pa baka so onya me spec nanso ni su papa ma me dress ai papa what your terms in na bi Sibi ewo aseda echia eye ewrade ena wo se yede ema no esanse enye nipa nyina ena wo hododo na wo kwa wo san eba empo ebi mo wo endodo wo mo enso betia no na owo ede wo eko enti enye wie se wutie ni ebi a wo bia na o wa hode na wo nwu ya oti bia ni na ka se ewrade me da wase adano na mi tie ma mi bi enkomo ewo baabi o se oyare ye pa na odana ebobo 3 am and 4 am na otime ni plate bi hwa bonso na esu ehwa na wa toro ya ye na twe wa ka che ewrade se ewrade Oda wasi esanse 3 am 4 am na boni die mo hu se eda fofo asan atubi eho odo hu se se enko ewi yasi ejapadie na eti emewie ni ni anom ene madonfo ni production team dey na ye bo makacha sapewade ni se enko hu bia ye enti no ewade yoda wasi na se bibi e wasi de chi a ankewade onu kuto ena yedi be mano eye Akoma 87.9 Akoma mo sem jumedi ena na wotwe so ademu bi aso yen so a yede ebremo na wotwe no na jwada se ya reba ya na me kasa de na chesa fe super na so kunam eye mo na se de eduma na ebra na esitie no we do akwa eduma na se akoso nobody is indispensable it's now se ni nia eya etnim eduma na show no koso fe me da ho nansi aya o de fie na uti aya na edo o de fie na uti no kwani feeling shonko adom ntino ahode no wie peyo na so o ke ka ho a o ke take it no wa na ahode no esiwie e de amaye it's me da mo na ma sititru mo a what say reka and Aunty Bea yare o mo wa na ya twefo ni Aunty Bea matisi so ya na what to say kanka reverend omono adum ventures oni mama first nyame ensham papa se monso de bia no de nyina na mo hwehwe se nyame ho sitie na mo send message bisa bi speed recovery roberto nyame be kan wo jovi travel for tours and estate agency also nkano matene senka wo twa me surprise visit so surprise no enyamba so enso me da mo nyina ma se enenso enkomo wo ho a ye de ebremu saa na dwumadie ete o asembi o how bi na go so na unya baby a elfa nkwa wo de ya boke hye mu edu papa ye se fabra ne fa ba suaye na o de suaye ni a ye be pe kwan a ye be fa so a o how no amane no eto edecha ntimi ka se ye so wo so wo how bi ateti bi na e show so enkomo bi kwa bi no bia ni bi kwa de fabra Aunty Bea ni na bejafo ye be boa na ye di enkomo ne sanse ye ni na ye de ya dwubo mu a na aboa ama won so krampo no wo ho ato fa number 0530 507849 0530 507849 eno ena ye production line no ofra producers nana bila fa status ko just akode ebefa na omo no de komonia peda e de ama ena ye te wo ne ye hye obia no da obeba
na me aye yadom na watwe nsem de wa kuto ena ye de bebrom Akoma mu nsem dwumadi baso ewo Akoma 87.9 adwada kopim afiada bia 1240 ekopim se na omiensa ebebo emeso so aye bie ahomatwofo no na enkomo aye dide ye sua no na wo so osredu efiada no mental hospital no teacher fo bia adaroma ye ma mo lift na mo ni rebe kwa me kwati le bon komo na ria na mo se na station dey ni and I say Akoma na wo kan sampa se wo koma ne yanti ye teacher fo no mo so ko mu hono no future bi egu kwa no so say baby just say the years from Abidjan kwanta to continent to crew if you throw sister jai mama mo te kwa no so bre ti nam hospital kwa no so na ye ba no na say teacher for ma be enu no say mo we ndi abukan ye ho ye ba so station Akoma ne da and the quality was in his elements no can say it to say Akoma na ye ma we for the son of say na madam patrol station ben ya na say Akoma na mo ya ni wa ni wo kro ha na say say na mo try de it's monty it's teacher for na mo sa kwan no ni nyina na me inshallah ya na inshallah amen o sa ko na so de say for me de kokko be si ya no ani ya yellow no mo de jama mo de jama si ya say ya so e so ya de say ya de e to tna so bia say ya me yellow no o tna so bia ya yellow sa so ati ase say e so she say de kwa o tna na mo ko no so a na so adwo e de ama so we ya de ya dom no mpa be de no pa e so no ho mo taye na ko pos wa dom ko wa ye mu wa kwa be ti ya de no ase e kamunti da nyame ase so sa do abekan ti wa konya kese ne ja be se wa wa be pa onya mre yo ajwa e won bi so re bi ya weekend bi ya san ka bi se ya se na weekend ye yes, so maybe you school 30th. This month, yeah. What's going on, baby? I can't see. Aunty Bea, okay. Relationship mistakes and financial wise decisions. I say, I feel 87.9. I'm saying, "Ma, make up a crown. Yet it is so. Make up. And they say, yes. A car, easy. It's a man who say, you may not show me, say, I'm say, a chair, you cannot say. That's me, Doctor Lulu, come on, boy, and they put on man. When you are saying, no, it's me, say this guy, no, it's me, this guy. I hear, dear, but so, at your money, maybe one of man forgets no good year child to seek in our life. No one is going to be unfinished. Yes. And so, many women, I dear fata, Tinam Penny, see you here. Sanya, dear fata. Tinning in an idea. Okay. See, yes, you will miss once exactly. Miss no ever first. And Sana once no, I did it coming. Meaning, so yes, she see, yes, baby, yes. But Miss Lydia, one man when I see sure maybe sooner is coming. When they see you, let me. A comment or crown only, you know, questions as they know exactly. You will miss me once. You miss me here. Say once. Basana free and fire kusishi. And that could be a Friday, no, so and I'm a customer for the tea. Or not J down the frequency, I'm saying 87.9. It's because I said this on my power. Or you feel Judica on the Kaka could see. Relationship mistakes. Not how they be a fatuana. Wednesday, and I'm a medium fatuana. So, yeah, it's a mistake. No, see, now you're young. Yes. Said your mistake, cry. Why? And your mistake, and your mistake. May no, some Wednesday, no, say, me with Yakonia one, or with some say, me, Mabu, at the end of my year, meaning in married Gratia. Kameka say, me focus more on what society expects of me
no one need the one kasa na ho man beto ye de mia me pe Akoma efe 87.9 Kumasi emre bi etwem na so me yam si na we mi koye yi ya sorry panyin o e de na ye beka na mi akasa so me ye sorry panyin o de ye beka e beka fa ho e ma ko president Christian mother wow tina me dream society no more tina bi wo ho amanye but me ni free ye when me no me ho it's me say nyame ye madom na me ma hena sane ba na ka tell say e me no bi wo ho no ma ya so dream the society no e be ka ho so far as unko bi so far as enya dia ho koya me ya chewa tu na wa office sa dia wase yes exactly yeah yes ade ba ko so me me dwe me ya pa ne ntimi njime ni o ele dia me dwe wa me ntiase e no ya yare ana ya jikakra sa that propel no one eh sometimes what it's only no mistakes are me got you heavy what's it mama just want to be share them 3 days now but say come you you dey yan say mo aduane wo dey ni me ya pegi dey ba ye musi e be ko dia me be ko e dane sebo me be ko ni ade fi am ade young babies me jimani aya na ye ye give me this stress until asala ndo mani so ni na na baba ye ya obi kra betimi de no press obi woni obi ntam kra no just never no go hu say fe na ayi we really some me dey ogwa na ajawo de mistakes na bi ni de ada man se so mama me kai say baby a nyankopon de ba ko hwe bia ahyase no obeka se eho nya metena bre eho ye di mani bat mama bibia wona ne nyankopon nim de nse odo pie ho obi atena obi nche ahyase no nyonyonyo ani pa ne yese nyina na go so wa de ni example okay na ade bia na ka dache obi tim de me obi no obi atena ne me fie nyina ne ma wo so se me meja wo ne metena ye je because of say asenya telling it na say any nim say the dey yet no one wajibum bebe ba ko pie mama owo amanya bebrebe le mani so aye shi nyina ye enwa but yo me se mani so sha ke ye say obi mbe wa wo onim sa wo da fom me na cholo wo me no se ge ye say I did not suffer so and so me you da fom you're very reserved that no dey obwa wo dey when you cry show ya wo se we ni ade we na bie wa no na bia na just ne baby satete me no so fi bara sa tie sa krobi na okodi ni na so we see me mo bi sisi me oya me udi see me dwa intimini na muze sa de na fa so bi but sometimes in your day kakra bi so ba ya na because obi le di be ya na you take keep a for granted I no credit sometimes you show true you need to be we generate wa we generate majani na kwa nene mama ubwa so mane buru wa ya sana ya kakra ho do it's no mistakes no investment tips na dey there no me dey ba say be ya nyina we betimi akra sika afino yes I be can say mistakes bi a wa ye 2023 2022 2024 2025 you may need bien na yesi ya de ya bre na me be me bi o adan papa si mbisa say na wo ni be ma no ono wo aha isa ya pe bi obi e jo be ya be aha isa no bi say na me ni asimesi wo na asimesi wo ni me wo ho awo bi da ibe bi sa ani me bi no la be ma no wo ho de aha enti sa e na ye no no kro but kakra be person ne ka won say esi a wo esi obebi esi a yemfa abrabo ana aboanye obetima to abo aponchanye no otisi abontenka abebo no kuno obetimi awia no anase obenyina do hyade am wanka so wokuno sa na relationship ese indi se esi afasa ne meni nyina na retas ne move on aponche nyina wonku ya na wonku wa ochiwa de so a oni ma yede enti we invest na se fa hallelujah amfa move on oya obi se na mo su kakra na pepa yede ase esu ni de boa Bwana bwana say ema yawo no stress ni bibi bebero eko it me that I encourage so no say so oh it's true boy so no we jara na say o girl oh yes depending on how we find relationship no o say relationship bi o ho no mo a
follow in the solution. Mama Kony, maybe an alcohol, said I, it's no everyone who swap. Now I want to say, should I hear behind the balcony? Dear, I won't call that Papa Diana one of the man. But we want to say, we will crowd really be actually. It's your show. It is a good thing we are looking at that dear. And we'll be bound when I catch us on your telephone. Maybe I feel a living. Oh, really? Mama, Akoma na chair for you. Person good thing. Me. Ah, do she cry? Do she? Can I imagine to it? Maybe. Next time I swear. You will be there. Broken hearts. Yeah, feel a living. You will be better. Yeah, quite a new one now. Only me now. We shall see what a sort of slow I show. Reverend Obama, I have to be. And you know, and you and I would say, and Canona, and Sana, and then you do a topic, everybody, you do only ever can I send my rubber Cindy. Now you shall quite you better swap your bed one. Now, my friend Chuck and say my information center, Samofa Akoma FM in programs na Yami, Oshamo, so the Bia, Mutsina, the Bia Metino, Chapache Estate, Papa Penny, the person may be sunny deal. The Papa, we will do a free Akoma FM. The Bia, the house, now make us say, some would say, now we need it. It's a damn mutual, I'm sure that cook. Master Pauti Akoma pa say I know Akoma pa. E papa ni a watch Chapache Estate. We ma lita ko bisa sanita de me let Chapache Estate so ma cha lita with our panel. Enti papa town drinks. E watch Chapache Estate. E Monty Hotel kwan so. Aha. Ai Michana da metro mo na so da ready e de a che dem biada apay eti Akoma FM. Mo mti Akoma FM ayi ni mu na no ye da mo say sam wo wonti e na ye so ye wo hono. Na enne your motivation na me de eba no eye wujidie amamo e na me pese yutu. So ye Kristo ni, so ye kremoni, so ye na nano akonfo so ni bi e na wo so bi a wo mu no me gidi se wo mi se nyame kese bi e wo baabi enti se wo bo mpaye na wase bi e wo Yakopon wasa wo den asre enkwa aye asre Yakopon enim adom se Yakopon enim adom esanse wo ahoden wo ko school wo so adwuma wo skills wo bibia bia betimi dia ye bibio na se Yakopon favor no amma so na we nyani panim favor ademu ni ye said den wo ma wo ye what I say adwuma no ni ye said den wo ma wo ye eskani wo hono ma wo se wo fu obi ho se we nyani panim favor wa se wo Yakopon wa fa ma wo da iti afini se wo gidie be ka me gidie ho a na wo ko to dwe ni bia na Yakopon wa wo so mo no se wo gu sa so whatever the way you are kase Rade I pray for your favor Rade me so we mu adom se be ya me ko ni padu na me ko bi se bibia me saka me bo me din e wo bedwom a enya de adi ye die nhira ene kan ko e de bedwom pray for the favor of God na eno no na Akoma o skills na wo no we ni de da we nya no ene betimi aboa ama wetimi akowanim ewo aboabo me din ede Aunty Bea bitches Pigabra sa ena dwumedie so ye frame entino me nya be ma na tenase enti ye de enkomo no eba na Yakoma nyina no enne betin ekoso enti ye osan ka benya ya hwe TV so a we nyanko TV so for now esan say your president ni nominees no mo ni do no o se yetoto oma no enti no eguso ekoso me pem no so no hwe na ida ho awon family dia ye be ko TV so na ye nyanko TV so no de enkomo no ekoso wo be hu yan e Facebook na wo hu yan e TikTok na YouTube o ko na o search for Akoma 879 ubehu yen ewo ho no anase bitches Pigabra e do so ubehu yen ewo ho na wahwebi na wohu enkomo no na nkomo na yebebo no wo hwe wo Facebook na ubehu de ye kensan say ye pictures ni videos bia ye be show no ubehu ewo ho no me na be ma kwaba pacho ho ye de enu no man tin kan ye sem ho ye wo de ni be a wo fi dai me de abutalo yeah wow abutalo na ne bra ye lawyer ni obama ne bra na ye den
atwitwa gisika na mama nto otwitwa gisika na mama ya ono aboka bi kana wo bo no ogisika na obati ni kane won tini nyina mpo a obati kakra na odede aka na mama na odi amama ya mene me yere ya hwe ni yie na ansai no na ya fampe container bi ya na ya ntana na ya hwe ni yie na baduru be bi no menti me nya adwuma bia kana me se yo ka sa no aya me de tini guso amene ne ye adwuma stella me hu se me plan nyina no ka hode wo ma ka se me kwata me wo bi o hwa me ka se me kwata na fie ka menti me ye adwuma bia so hia nti ni guso ye adwuma na me nim se duru be bia obaka ise tam na so abu bra na me no ko hwe wo asam no nti papa e me ja on ka vinchiram e wo hono mu na me ko bisa no se asam se na o kae e se tam no so kwa na e ko nti me bakayo o se o asama me ba bisa no so la se ji enya enda from ayasika sam me pra ya no won hu me busia bia ono so se sia no na djuma ko from oni sika e be disa no ma wo echi nti me pra akawom kana ono boka no se me pra me pesika enkotua e ka no oji na mi hwe sika na mi bayi daade no me pesika nko yi daade no pacho kasa na mi ka tira ni se sisia na o se mi nkoye se no me so me ni ka pre ba na ma adwune ya me se sisia me wo hoden bati ma ye djuma no na daade ne samu na ma ye djuma no sa ko pe mi wu a kamin san ka asambia nkyira ne bia kamin san ka asambia nkyira ne bia nte me guso me ye djuma no e brusa mere wo ya mete hoyi me na no ni san nyina me dura na djwa me nda e so me sisi sa me si me na so nte wo ho na me san ka kyira ne se da me na no me ka se me sisi ya me ya na nye sisi no me na na daade esem no ene na ha me te kamenya ka me ba ko doctor o se o nte krata na me ye gibe na me ye yi mo gi na ye krata na ye di mame no ni me dia bra wo no nte kamenya krata na ka me ko pebu sandi mi na ko yi mi daade na ko he mi na no waji na papa ne se krata ne de me yi mani wa krata no na krata na ho hia te mba ko gi ya mo fa mo ko kire gi fo na me kire de wo mu o mba hia me se do no mba mame o se pa na mba wo me o mba hia me ayi me jun ho me ntiasie me da na jo me nda so me ni ka pre me ko ji ho me ko ji kura na se krata ne kura me na me dia ko kire se we na mo am na mo di mame na mo di coffee how are you ya mo di mame mo di coffee no how na me san dia ba no mo hwe okay na sisi krata na di ho sauce na so ba ji mame no so no e no kura wa mbo so bi mame ntevie na so amete ho da dia ne ha me ya me so mi ni ka sisi amete ho na me hu de me kam me ba kam asam ya wie nte me hu de me ya na me de ba dam o de abedan all right so that say asam no tofa na wa bo na fe na ye be bie mo ni papa ya ye kana se ni o ne no aye adwuma ba efie sen ni o ye firi se o mutu ye firi amunga na ni na ye adwuma wa aga bi na me ye adwuma amunga ye ba amunga na o ba sokoban na ba na ba na me no amunga be bia na wo na na ye nyina na me ani me ho wa amunga okay ba ye ba sokoban na ana me ne si aye okay it's how many years oh I'm fine say do 20 years abaka kakra I said 204 ni na president ko for you mu ko it's fine say 20 years yeah and na na ye adwuma sa uye de adwuma e ma no na adwuma na me ye ma no say nnua no ye de firi books ba na de Akoma sim ni atete ni apa ni 2 by 4 2 by 2 2 by 6 na sata eswa ade abagu na pattern nim ni atwetwa ni apake wa petamo kama na man for bato obi bato a me yaso ni nyina no na wotu ameka pandemica but obi bato a na ya sanu de agu kra ma it's the say now we no do boy and now we do man so the boy yeah man it's we no do man and papa ya kana say it's only me you do sa load with this 20 years na san na sa ko show e beto no sa
edwuma no ma kwanhyia bi esan bi ba accident bi eba yebra na oyi edwuma ma no Adabi. Okay. Apart from it's accident we are at all. No, it didn't feel say. Sassy, what I will tell me, no, maybe I bear 8 years in it. 8 years, yeah. And now I can't share any goose one. Ah, said the Diana Yapakisia pattern, Yapakan and 10 years pattern. And at a calculator and also the no money free. Ever wear a pattern. That a calculator and a banichi. I say, I could do me, and I met a form home. I said, dear, you say, do you not also say, and I said, do you meet the other form? And I calculate and also banichi me. Okay, at a calculator and a banana to channel about what you have about Diana Machino, and a Diana Machino should do so. A good nip at Diana soon, and I go now, see about an arsenal, and go nip at Diana Cram Boom so. But the way I say, with that Diana say, Yamuna Boam say, Diana Bushan about Kubu, Tiati, about Pim, the Abbey of Form Home. And I mean, to me, I'm Ramba, and I bet chocolate, but chocolate, and I made that say, but now, you boo yet, I'm in San Boo. Oh, and Yanni so, but online. We follow you, you know. Now I have online boo. But I try on the show now already. Now, Mama, you pictures are online boo and send a city. Okay, see the show and the show on Facebook no also now in for it's online panel. If you hear any funny boo, if you feel I will take a pobiwa. Okay. Okay. So that you not have a people. Ever share home. If you be online, it's with the pin. You go to Juno, and you did that DNA a share. And I will sabon community. Sabon community. Casewe. Caseting away at the. If you know, what bet you have and also okay. It's written over. I will show you so. Okay. If the issue now, you cannot seminar. You show our Facebook on tomorrow, share your Facebook on with the images. But we say our radio so dear. What is a 9 funnel? A Miano Ebi also only pioneer Miano be Ebakan in Nino, but you didn't call hospital. No, that's just say the 9 be must I say I can say that yes, you be an 9. And I didn't show a show and you show our from 9 taboo. If we ho na bla no ya kan se ni ha no ni nine poso e da pim ni koto dwono da de hye ho ni nine poso e ko pim ni koto dwono da de hye ho e na wa beti bo kuma beti ni so so no e ho ni na da de ni hye ni nine pono na wo ho no okay ti ni nine pono ni e na ni koto dwono so eni ti da de na wo ho no it will show you Facebook so I'm going to nine pono but ready for the benefit of mom to your radio so no it's a person who could be at no e share edu free no it's ugu mark no krawo ni nine no ano ho nine pono show ho no say max bi e wo ho no so na wa beti ho no so say e ho so dade hye ho dade hye ho and also kase no bu mi no and also Omakasiani, Omakahoni, Sini, Ladiano Sodaso. Okay, Nina, we watch and we be showing you now 84 8 years now. We know about you. Accident this year, Oda, Confanachi, Edi, and Nasaya San, you are Buffy. Mania 3 months, Mania 4 months. Between 3 to 4 months. Yeah. Now that Confanachi, now Oda Hospital, we didn't deal you. We go to me. Any motion. Now when I'm a show. No, Papa, it's said you want us away with the sky and show. And I will be the Ubusi Libyan so first can be ambassador and fine show. Upon a show will be only my car. A boy, I'm a panitia mouth. Made a memboka. No, I'm saying that hospital, I say I know a panel, and I bet you can do amount, and a panel 8 year can do mawa. Some crocodile hospital 4 months a day. Yes, but a panic amount, you know, with the winning car, a boy. Now, only the son is a patch of 4 months now, without one hour showing me, a casino boy, it's winning
a car all right it's you about fie no about fie na now start on any koye adwuma about fie na once na fie di na wotwe na wotwe ni fie be na wotwe baako okay me ko adwuma mo a metete ho a oni ba mama di ona we mo scared di na masa di ba force aye adwuma sa ba pimene enti no eno na assign ni adwuma ni saa na bisome so ana se dan se ni so otua o no ko ya no dia no do sika e dia ma all right na e ba form na o se ye yi ofi konfa no che no ye de ma wa o maka se fa picture e fam so a papa ni je ye no wife picture na your wife picture na nya wa nka sa wo mu na e be form sa ile bi wu ni bi wo ho me ni bi wo ho na papa ni je ye na e de ya ono ogi form so no ye hu dia ye decor forms na konfa for the mouse fire there is our forms no se me o se o me di mam se me fan coffee se me fan coffee no aya na me so me di ba fie papa na me di ba fie na papa na se ni me fa forms no bra na patron uni makenkan ni makenkan me wa mo ni frani only ni frani say di oti awu hu no me hu pa na ida na ni frani ya me hu say people white the house pen black be a choro ba me hu nti wo say bi uni frana wo kan ni say unti me kenkan asin unti me di ade but we need you fry okay nti for macho sana yo pa ni pese o choba so che say wa say bi on call school nti me say a trouble na bi kwa o say sure you be e so but bi any actually dey ti ase nti na ka se bi ni fra na yese bi a mo ade ni fra no odi mo ho fra wa na se bi bi sa na pese o che all right ena oyo nso so enni ko na e woka na so no so te se mi no so ni mak ono so ni ma kan enti papa no ba fie na ka se sa form na konfa no che de ma mo no mo fama no mama na ma wo na ro ko na family na mama ono na ka e request e safa bre no ana se wo na wo de ko no na se me family ono na se me family okay it's what the command no kan de wo de sa form no koma mo ni man ana o ka kira me se brother no e ma ne insurance se on ji hwa me when driver na ma insurance se on ji hwa me okay insurance o ba ji hwa me no ba tam anya sese e wo tam bia o ba ji ama me na tam nya so yi tam no so a o ba ko kwaji na wa de ama me na wa de ama me ya me hwa ni ye na wono waboka bi kana wobo no bi no wagi sika na obati ni kane bi na wanti ni nyina mpo a obati bi na anka na wodi amame na me fam ya container bi ntina no ene me yere ya hwa ni yi na baduru be bi ni me timi ye juma bi na ya me de ya me de me se ni me ko so ye juma no man okay ala se obama me 1 million o ma me 50 cedi a meji me di me hu me kum hu ma no da nyasa nya adi kitwa na me okay kuri me kum hu ma no okay firi se me na na sia djuma me ya jima ma no sa me bunu me suro no te se bebi ni ya me papa ba ko pe yo kan wi na me di obaka na me ti yo obaka na me ti me ka me na start djuma ba ya 2 months bi na yere ya djuma wo ye vile ho ya wo soro ho na ye wo fom ono no wo fom na ne yere wo soro ho to me ne se tate adwuma no enche bia na ne yere so ne ho judo no ten mo ho na ne yere no dwuma na no ya na ne yere dia na ne afra no 1 by 1 tia bi ono so yere so ye ndi adwuma na no wa nua bi ho onyina yi bi wa ye fra no wa ya titi no 1 by 1 aya me wo na papa ye ka cha me se me nkọ bo na yere wo soro ho na ne yere djuma no na no wan kwala bia na o me yama na kwala na o ma tu kwan me nkọ bo na yere na me kọ na yere ho ne yere djuma no me kọ ya ma papa yi ni aso me ma ye djuma no papa ni de me ka se man pesi ka man wa vilga me bo wa peska na nkasa hu ya djuma man me yiri hu ya djuma man ama papa na nkasa ni soye okay na nkasa na obo ma ba so the whole village omo me ni papa yi obi so me sisi ombaka okay adjuma me ne papa yi atina na me dim hu nyina adigi ni mo se me papa ba ko na so obi am na ye djuma 20 years de anim se na che se an oba ya de pama na sisi a ma bubu da ho ma antimi ampaja 1 by 1 ne biem
papa yon family nya hwebia no before you call papa na fa wo enye hwebia no time na o ne una akwahia na o ba ye no o san ne ye adwuma saa ko me anura kra me eno akra wo adwuma me ko adwuma ko siara siri me ne ye adwuma ko siara me na me ye ne working man wana all right so it means to say o say yakasa nya ye nyambo papa ni edie me mpese e bebo papa ni di for now na ye bon command du la mo bi ne o say ye ma papa no ebe mi na ono so komai o tse no kwe wo mu a ne ya ma na aka ne dia e wo enti ukonya akwanhia ne ba ye o say 8 years ago e na wa sign no wo eye adwuma baby a wo power de so odema odema da bon no da ukọ no a ka say papa yi o ka say o ji insurance bi na say wo ji a o beti e ka wo bo no hospital no o beti efu no na kakra be ka no o di ama me na me ne ye de akwa akoye container papa na le floor ka sa esem de chire wo e na say ye o de pa no it's no ka ye no edi na say the so me say e hwe say na wa hwe ni mu a on to one among e na o call the subie ma still said you o fi wo who say akoba 6 months na me call no o ka sa asem me chire wo 6 months e china o ko bisa no say okay ana ka chiam say yesikasam oba ansa no ba disa source ne china yesikasam so no so na juma ko ye onti me disa ajuma no te me hwade me baye okay enti odu no obuofu ye so o eden obuofu ye de ade no obuofu say ke ni kwa say me ba bisa no me ti sa de bed no o eden obuofu ye obuofu e chese na kuma sore na kuma sore na ni buofu ana so ye den obuofu ye e ja abu pa so fi ni fi balga tongo no ofia me wa fere o bisa no say mo mo so mo ka no obuofu we dey by the way why we bi ani e bi asre bi e koye bed e papa na kuma ba asre na no buofu so we be bisa no sa asere no it's a mention ko bisa no bi ni ko me ai bisa no me ko bisa no bi okay now ya na say kan beti ma ya juma me yesa me fa mo hod me fa me yale ya ni ya juma ko pe megu en ko pe so ai ne sia mo na me ya juma na sa ko pe megu okay me pa cho ni bi ma question so be ya no afa wu ya no so a enye hwe e de o ma kill say mark bi anda ho nti e de o ma say so ni juma obaye e so ni juma obaye nti ba say ele wo no di nnia mo normal ndua na bia e de ayo so asay no de ma sisi a yetutu sika mu baye a omo lodo tata ne ba hwe gu ho na anya me nkwa na meya omo lodo tata ne de begu ho a me no omo ya ne yetimi ya tata mienu sa sisi a yetutu ma ba 2 million to o packet tata ba kwa ya 2 million o packet mienu ya 4 million o packet mi sa ya 6 million a day ba ko bia wa 2 million nso ya ko ba ya ni pa 10 and 11 and 12 ya packet dodo a ya nya dodo enti ababa paake dodo no e dey wo kwa no 2 million anya won na ba mo ha na de ba okay e dey oba e dey odo ba ma me 2 million o ma ken obo abo a e bi e te 4 tata 8 million ye ni party no ye ba che nye individual na odi 2 million dabi ne we dey ye can one so we point ya na the resignation letter ma ko the manager sa na ma ko swallowed na ka wa de it is a tractor fall le ba tractor fall no I say 8 million na say be am ni pato na ma che sa 8 million oh I see and why you say for 20 years 20 years sata me kwa na sika na nyandu me kan na say ya na ye tutumi na ben nyandu sa bi wo 1 million okay enye de economy ndia okay all right enti no onko ne ho biem oni ni bi san komo no onko ne ho biem san ko si so papa komo na be kan na da de me ba ye na o kan say ebofu ne bofu on san ko ne ho biem enko ka hwe me ko no ho wasa ko ne ho de to so mi ko no ho de to so mi na say ya ene na nsa na se mi 9 start me no ye ba di buru nya yi mo okay ana me san ko no okay acha say da me ka say me sisi ya me sisi ya me ya no anya sisi ya le da de na ese me na no ana ya me sa e to da bi kura na me na no esese nsu
oh ese eja na esi ba hu se ehya nsu na abo na kan sa bon pompon na no na me san dia kira se en ma na ya mesa da dia na ya mesa nteka menya kam ba kokoyi ka sa no na nim se machine na adwuni asesu se bia ka obedi mani ma yeden asa akọhwe me me ka sa no se o ni abasa me fan ko doctor me so me mpese me san ko bo awo sa asam insurance so sambuofu okay ana me se ni me fan ko doctor no ni ka gibe na mudi mama no ni fa mama na ka me ko pegu sa report bi na mudi mama na ka me fan ko nko yede enko hwe me na so me nim se na adwene ba twa ba so ya ni abu ni me diwoni ni akwa hwe o se da bi krata ne de anya ho asam anya krata no ho asam se mbakwa me mfam ho me yale ya no so nko kire na sa krata no ojini se na eye krata in your name ana owu di mu ana sa krata in papa na wo show ni di mu because kanu pa bi de se papa na yi krata na de ma me ba ha na ni e so so no nje ma me a o yi krata ne ma me oh de hia me pa me te ho me hia no papa no no so ndo pa krata ni ma o na ka sa fa krata no ko hospital ana sa I see na ka me fam bra na ye ho ade kra e wo krata ni krata na ma mo ba ho en so se ni ma onu so adie na no ka kira me se driver na ma ni en so so di ba me na osi papa ne driver no e the insurance be ba na oba o de be show ana say driver no ade amount o so di amount no aha o di amount no I say driver na asemi si na o yusu car no if you say o call hospital na buy no wan ba so ko buy no you do ho o gi ho na o ko e say o ye bibia amount no o san tu na ka ko ye if you hu no so wa ba wa be ye load bia bio na nka ko bi sakra say bia o diska bia ma papa na na ba do no de papa na mbe so ba kan no ko ba mi ni so o ye bibia ma papa na no ko ndan ko ye bibi ma no a ko ya na ma no ko e na me wa indemnity onye bibi ma na okon ja na ma ne koye obi ntimi nda pra wo ba a odi ne ko 2G na waji ka we nyina afa na waji ado wa na se ko o kasa na o si papa na ma me bi ko ye adwuma ma na ye intin e so place ka ma na ye so mu nyina apɛ wasem apɛ ma asa wa ko ne ye ho so behind tama adwene ne ba mu so se papa ne so bagye insurance ya mama ya e ko kire ya papa na kan hwe no ka me nko bo ne yere so na ne yere ne yale samro ne yere ne onti ase bi na ne mba ne so so ne mba mi ru mba ma mi no ho no mo so so me insurance me bo mo bote me ya juma ma o dia hwe ne mba mo ese o ma wie seku na take juma ne sese ya wo na hwe juma ne sese na papa ya kana so ye bia ne mi fi ni mi no sha ho ne ya fi papa ni afise me ni afise iskano so o ska so sikana ba no so sikana ya dem sikana ba no so yo sikana ba no so eye Akoma 87.9 Akoma mo nsem dwumedie na wasubiso a otie ene ye ni abema Abu Talo ofisokoba Wood Village na oni ye ebo nkomo ewo accident bia onaye ewo na dwumewura eho anasma ka se ne master ho no man we can boy because a man pa and not see and no man o no do dia and eniani bi ejuli edigu so akoda hospital 3 months between 3 to 4 months and na dia shani nine ni family na dia eshe ni na ni hano ni shoulder on na bila so fi me ka o na beti aha ne sabo ku na beti wono e won so biye e ma bade ehye ho na dia ma ne komo ni hina ya tintin ni se okoda ho 3 months na oba fie no osani na edmewe ya sai ko ye adwuma na papa na friend ka chere se waji insurance e wo car na eduri enia gu no so no na insurance no obema ni bi na ono ne ye dia ko bie shop ana store no matter to wade because we say na dey na hye ne nan ene na beti no be du medu na wode ni go ontimi nya adwuma bi na ono nso sa 3 months na ba pay ono atu ne mutu oda hospital ni na adwuma wura no ene tua no boka ni na iti 1 cedi kokko ba kokra ono papa ya
abuta loti ye ni wantwe bi nti on dey say ye say wahwele nti insurance ye 1 million and 100 cedis na ba dia over 50 na ba mu 50 cedis a me so 8 years ni aye dey e be pin sabri insurance is kanu ni sankai okoro pa no wo say okokai dey say papa wo hye me bobi nti bo hye na ranti e na me boyo bo hye no oka na papa na ko metua soro nti eno nkomo e na odi ababi na de ye ne din ye ne ya na re wo say me say kofa no chefo e ma no form no say bio o se onima kenkan nti ono forms ni wani some forms no omo ba ya na ne blo ye friend say some forms na kofa no chefo de ma no fa forms na fa brain wo se na yi mponi le da so anyone mayere passport na forms ne ya wo de ye na ye na ye de picture box so ne fra no se wo mbra mba twa passport no mbra sam wa fanta na wo so passport e wo de ya ho ana ndabi sa fra me yere avia kenten ma me yere dwane ba gi avia kenten da de na o mba yi me no anto fa ona de picture ne bra me gi ho no na ba twa passport no mo de tale forms no so ena oye na mo de ba fie oyi mo yi me de ba fie it be ba fie che no force sa forms na oye form ni ye boso no fabra no me yere ko da bia se ma gi ni me o ba twa ni picture ata me form so na me de ko ma me master form a picture so and ko di abonten sa se wo me picture me de ko ma me master picture net me yira on ti ase na nti ase my wife also on ti ase ni say ne picture ba ko di baby no o ba no me picture boss no ka se de baby amen it's all no ko on me ko picture no original picture yo entine wa bi se original forms ye fi ba pe ho na kan nine na se bio da de shem no with me dia kwaya se bio bio okono ko ka che ne master bio nti yamwa no na forms ko na akwa di ni master ho no we don form sika ma me order for forms na me ana abunya sa na wo ka nti no enche bia ye be hwe se be nya papa na ye ka se nyina ye molidi ye molidi so ye tro mo na ni ye nya no ye tro Akoma FM any media journal ye very professional it is ye nya papa na ye ntimi fa ni bi tudwa na se bi obi papa pagini ye ngu ni mu ase nti ye tro ma na ye gine tu se na ojutu sampa woni mabu na nsem sei no o kana ye lokra ni abodi na etie dwo no so ebeka na ansa na no ma menka o se me da edo ni na o twa pepepepepe 25th of January Akoma FM ye nante e Akoma so ko fifi ha ye se ko di bro ye bidi ya no ye new system ya ko fama ma fama bone no edifu ahobo no de ama ye de tia ye de ya ka sa ye tiri ni won so woni di one on waye etida ye nante ye tete ya po ye fa hodin e fa hye afi 2025 no ase na ye ko ye ni yi etimi umeka say ya Kingfit clubs ahobo football team supporters ahobo bands fan clubs sorry youth groups amowa sorry you na mako from singing band before you na ye tonsa e dia from ye nyina yembra na yonko nanti e member e be na wotwe 25th January e na ye hye ye nanti e Kumasi ko efifi anopa me numle fa pepepepe ne ye nyina ye hia e wo Akoma FM ne numle ya ne nanti ya ne ba be gye e wo Askwa Ashotet eno so e wo Akoma FM ye chiwe ya e na Ashotet no ewo eho ne bekwa koye aerobics no koto kakra so ye kakra to wonsa kakra buko kakra ye se kakra ne atlet ne ya polu na ya ho de no ejina so ye e de amaye Akoma FM o hwe be bia ye wa yo shopping mall city mall Kumasi city mall the main entrance ho no ehwa e na Akoma FM ye wo e Kumasi ya e na ye wo omo so ye mu ama ye bi dwumadie e de ebremu e ye the Dimafo Herbal Clinic Ochia Herbal Powder, Congo Ointment, Jovi Travel for Jobs and Estate Agency, and a Dawood Herbal Hospital. Omo MCC, omo lady kai abeso yasne. Na no so NHS also pesa sponsor na oponi atu. Oponi ye bi kakraka. Bra, ya da kan ye ho na ye fa dwumedie embra na yantete ya pom e Kumasi. Clubs name one more the Kingfit clubs football team supporters sorry banks near the corporate organizations we now more balance more on the corporate
t-shirt and as a branded t-shirt yes you na ma hye na ye fenti e ba Akoma FM fonie St Michael's Youth fonie Calvary Methodist Youth fonie so the person chere no aha but say we bi na o person wo hye with t-shirt bia any working the night bia na oba eno so akonya ho bra na ye nanti na ye street be ya promo juma bi enso 3p garlic mixture na eboye na ye bi juma bi de abro 3p garlic mixture ya natural garlic ya na mpemfo echinchin de akutua mu say numbi na onso enya ahoto eboa ebusti immune system no eboa ema blood pressure no akosho a esiesie no de maw afen so ba ubu sa na wotin mu a eno so etimi esiesie o menstrual pains no etimo ekọ from edibaw enti pe garlic mixture ni bi na eno na ohu ento oba ojo so ana be ma ojo so na oti yaw na johnson makra ni so pe garlic mixture ni bi na eno na ohu ento obenye bi e pharmacy chemical and herbal shops na Dani Herbal, Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidank and Angelus obenye bi e ho na watobi can you say 3p garlic mixture no e wotoa ebebu garlic na e da ho no e yekoko and ho box no enso e yekoko Freppy Rock Natural e was 0248928824 0248928824 Piwak Natural or the 3p garlic mixture at the abbey Pacho Boko Nanka so sorry Ade me the forms ni bi buy all the forms ni bi buy forms ni na wo na na bi la ho so me dey kakra ba me dey buy me so me dey buy o dey buy say me nan mu dey na nkwan na me hu ye o nan mu dey na nkwan ti other forms no ene na na bla do hwe me yi ni nyina e wo ho dey me dey buy nyina wo you be show ni nyina e dey enye wo ya forms ni bi kra ya 4 dia listen 4 dia no na ba sam no kra di ba se kwa eh o da sam na ba so do ava no ba se kwa na we le ben ya we dey se me hunu yi we le ben ya clinical wow Ni na hospital report. Okay, hospital report ni na bi na mpacho ne ma nya cho ne kete wase ho no so ye de. We na se hey aha be ya na bla na nsa wo ye. Test na police for. Okay. Aha, me da se. Aha. Blood full blood count. Me check. Aha, so oboja no ejina yi ada se na yi ti hu normal. Oh, moja le fine. Obo ti na ya na say ama o problem. So na ya dey. Loko me mentimi nante. So me kwota dwa ha. Ewe me pa duru na je obaka say eja. E wo me sisi mi besi mi na yi. Na sisi kwa dey problem bi amba ho. Sisi kra mentimi mpajam ho. Sa adura na jo a. Me kasa yi me sare fie a na te kakra ko dudu fili me susa na me soso juma no kakra oh me susa na me soso juma na because of say na ho di ni ho me susa eduma bi asu no awe me ye kapren son da fie na kwa tena sedi me juma fo no bi kra to da bi na mo se abu na kasika wo ho ka yese ko oje wo ho me na me se me so me ni kapre da fie mba kwa tena ho didi be 3 days ko tena juma mo ha sa se me sisi ni me ye juma inim se papa ipon kofi a mete ho nyina no papa kofi a ko obia ko di me ye hwe a wo wa bu gi 26 na koto dua ni bi inim se ne wan ye juma papa kofi a no yi ne tu ncha na woko me sare kakra wo mo ho no be bia de se me di praga de kofi me fie kwan so wa me nam de me ho de na me nante kofi baba sa no ade san de se me di praga de kofi praga ko sim wo fi me na dura nya na ajo anwumbe se ya ebe me sa ene we de na me bi sa wasendi na se usisi yo we ble na so yo count me ni ya hu ana de na me na batimai onti me na ya hu baby enya possible na me ntimi ya hu na we buofu no picture na buofu na wajini ni na ye dem ho de no kese dem ho de no nkoyi sa na pacho wo madada omo wamba okay ba me kaka if you say me mba no na
omyamba mamienu mo seswa na me mpiraye no me hwe mo ko school kakara me ko dagi ba 4 months me ba na nkwala ni nyina mo aboku oh 4 months no mo aboku na de mo design 4 months wit me boko oh mama aboku but be me na o man nyine kura kiame so me ni that time na o man was say na me do fie say oh na panyine no di ba 10 years. I let me back. I keep to answer the buyer 8 years. Oh, no more did this so sad. Now, some of you that time now hospital. But I'm not be Obama, and you be Obama, be Obama, and you be Obama. I'm a 3 months in quality me back. Oh, it's a more to say. I'm over Philip of that. I almost read you man, almost read you man, back Kitano, on Okra or Yaka or the car or Bukina, you know. Oh, okay. Or the car, that's a many fee. But on me, I'm so more papa. The make us the car Bukina. It me friend phone so friend phone so on fire. Oh, Penny son and I'm the baby. I'm saying. Omia form bam, you know, a man so few. Man, they saw me almost as I thought I made it tell me. I'm a course cook. It's a red man or a canka crana. It's a show almost so. Okay, now, yes, you are dear. Oh, no, so no, you said I need my beer and say, now, yeah, which they are by. I don't know so to a general CCB, a cracker. A command, I'm a person of the boat, Ramage. It's a Ahumanoso. Papa, that's all good afternoon. We patch up, we papa, Papa also. You're the Yamias, Pasha, your friend Aunty Bea, you are Akoma FM. Na papa bi your friend Abu Talu or say or your Jumama Pacho will be a Odessa. The Pacho. And the last mother dying, and I won't see what Daroma, now you know do. It's answering possible dinner, you have a good dinner, about some million of credit. The Pacho, we are comfortable, say, we will do actually, and I'm really quite any do come on. Okay, the picture, but I have a funny at the Pacho be 90. The picture, Mr. Kwakuchi. Very good, from Akatapoi. Hey, Papa would be at it. It be the champagne and Akatapoi. Yo, Papa, what do you know? Mr. Abutalo, Ala Eja Abutala, you need to do for me. Pacho, who you are quite benzo. Oh, my okay. You also know why you Jumabaya 20 years, say you're okay. That's why you do not check a crack. That's it. You pacho anya bia onya akwanhia e wo nsem me ka wo nsem a se oye adwuma ma ono bibisi ya na yeti ase na kakra no de ama no na one ne wo no e de akwaye shop insan se bebu no bi no onti ni nya adwuma bi wadawo mo e ho no che mu kakra na yenti ase. Okay, me pacho onto okay. I don't no, I can't no dos. Okay. Continue Akoma FM. Bella in the piano. And I'm not reflected. In the generation. And I'm a generation. In the generation of you. And now, also, the big insurance is okay. So let me show the new and so I know now my plan is to go to that. And the team after the plan and the insurance. And the new and I'm going to 25. And I'm making so special action of hospital. We are just in the park and record. Hospital. It's a plan now, we're doing a plan in this stuff. So I can't find any health insurance or the issue. The regional and a come by when I meet you out. So, but that my house is Casana, driver no Edema Pacho Honmanti. My spouse, I can meet you. I meet get the Kana. I check, that's my meet your piano. I did the 5 years. I am going to see 8 years. I can remember 8 years. Don't you know? I'm not in type, as you said. Okay. But a guy can now start a pastor, Gina Passion. I'm on one.
I'm a minister discuss also. Abuta no you say driver ni ma uska. Okay. So, I'm going to catch you to say the insurance. I'm going to go. So, I'm going to. I'm not social media tonight. No, so, the insurance here, interested here. We are not on our regular. I'm not okay. So, I'm not place that's also no more part, no more part. You know, that's it. I'm so you don't know, you can't tell me down. What I say, I'm calling you, so, I should know. When you say I can be a chair, because you're going to know country. Sometimes on that hospital. I said no up and down like I would see Patona 3 months to appear to hospital number now hospital and common course. Hospital, okay. Okay. Also, what shall the body used to say? Government is not a crime or the container because they don't know the Naya that they should now what they do. Pacho, I want to do this also. Come on, do this also. The play about the some of us in the ones to go on to be set by the ones to do. So it could be this one also. Sister, Papa, that's Papa. The last question now, yeah, and come on, you be away, show no air, some forms now, or say, you picture Bosona, a bit other do one. What I don't know, a forms are 87 it's when the car of Falacho. And 8 years you can not for and Namoka, and I'm not discharging. It's also but I don't get Chimasuka because we saw on Fanochi said you or back or crime I say on Chiam Waka in I am discharging. When see I would tell the baby see ya, and it's with discharging the brand or the count of Fanochi. But your Okay. Now, Patona, Kanaka say, oh, this is okay, you and see, say, obey. I mean, the nine or say a million and then I bet you one other blessing. What I know, let me have one brain cell car or on to an American hospital, so I say, or 2 hours with a deal. That's why I'm going to hospital. I don't know the business. What about you? Yes, our forms in the hospital. And how much your forms? Forms now, what can you back on for much? You say, and I have been a black. It's also a person from outside there. Okay. 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 The patrol, you that's papa, so only a decent and corona clarity, a bomb cacano, and you draw their minds, your person battery. Now, if you are. Maybe I was over as quite here. Now, you're trying to more about now. The beer was saying, do be out to a marble to him, Ebano. The barrel marble to him, and say that's say your friend, what you so. It's Nanabula, I see a power of flow, not what a Mona or Russia. Yes, Abu
Pacho say. Mr. Mammy. Oh, papa ni ede na kasa no. O se ye yi ofi confirmation. Na e kada wani. It's me some forms no, say guarantee forms say whatever forms and ono the picture also and also the picture also and the original so the one there na me papa kapole hwe aso kakra because in say confirmation and hospital bia there we are now the kwa unti aya e pay and go it's no the video says a production na bula mutu one number one exactly paper no they was no we do but no come na e boy no and if father be na wo free say the papa can no and yes anity they all can say I mean who say I nyete no they all may all can source na sama na no say one can be no okay all the onyame de okay waka kira me say obaji so sama me ata ko fon ye omo ne bra ya lawyer oba man ne bra na ya den agina so aji skana mame okay say me boa na also to anamon bi mo ko lawyer nkan ho na me yale da ho me na it mo ntu lawyer ho anamon bia sa David o fra me am di forms in the brand office me na ko be bia be payment that time should be you the hospital be you o me ayi me wa gi pe ye yi me na addition ya na o fra me na me di forms no ko adana akwanhia ne see no sada na na je o to hospital hospital sada na say ye di duru ho no na e di ko aka se me wu ma te ye duru ho na o ma gi me tu ho be sa ba sie okay o pim say o formas na obayi me enti woni o papa kapore anko bebia you say you see kasa no kan o be kai ya mwanwa sa mwanwa say wakasa asam say o say o no ni bra ya lawyer ye deji na o ka say me say me ba ko me ko gi insurance me ye de hu say do wa na say insurance wo ma me ka say me ba ko gi so na nya sa na o kan so ko no so ko gi de kwan da ye de hu say insurance wo ma me ko gi anya hu na ka kire me a me den ya hu say doba na kra me hu no say do wa ye tuntumo ya kokko it is say any 8 years pa e da be something pursue some driver no so ni be bi won say you fa kwa na mo ko hu na ko be insurance ni say ni nyina wo papa no ho say papa ni de ni ba na me ka police forms no ba ko wa say car no number wo so ni nyina car no number ni be bia papa ni na ye hu be bia because that time now the old hospital for me ni ko ka say wan ka so asama o ya me papa ba enti ya me kore o ya me papa o ya me no so won say me fancy e ba o ka say wan ka say obaji e fancy mama no me so me ntimi nchan tro ma no e so ka MPO no a ma hu ndo ba na do ba na ka kira me say me ko gi insurance na me da hu say insurance wo wo no aka kira say wo no ne bra ya lawyer o ko fa lawyer wo be dia o ma ne bra ya lawyer okay o ma na ki charge sika na mama me de na ti ma chan tro wo ya ma no mo pa yin se mbere na chantro man uska se wo kasa asa no de obo o ya papa ba nya no kure e na kira mo na office na o pa na ne no o font na no kan na o ne no kwa ne o kwa na office na no ka kira me se tu me ka se wo kan ya na ye me de no o se me kan o se yo de aye me de se wo so ba gi sika bia mama ameli ahwa mo na ye me de o se me kan okay na da na o sancho na no se won kan but ma chantro man baby oh kan ye na asama ko kan ye me na me pese ni on say wo ka se me boa ka me ko na office wa ko ka sa asama ya ka e ya ko babo me babo da want me na me kan wa office wa na media ba da mo ka ko so wo ka se wan kan ya boa o kan e nje say no o papa ka pore dey pa na wo je free no hono oh o se be papers na o de ba mame na insurance na o ka so ba ji amame o san dana na no se wan kan bi no o no so na e kan ye o ya panyini o kan asamo yie na o ka se wan kan ya na me ji su ni me da de ya ko wura o no na me wura san ayeka o kan yie se wan ka o mi o ke si me si ameta wan ni wan se ba ko ye gi ko yi da de aka se be bi sa na so me ke you from 8 years ago no wa ko review da ko bi 8 years no ni ko o fa na ni ko ni da bi se na wona o ka se akada hoyi se me ko ni ya chi me tu ho me da na ji mu no se so fa na na o be ben akọ oh ese me kan na me nim se bia e source and papers and kan o ka se ya man in source no na me nim se o form se kan ho ni na o pese obadi sa forms na ma me no so en kan ho a ono so na kan e
nti driver no de minim so o kan yin so antrasam a o ka so ne me atu on na mo ngi me ko ho baby a okay firi se me yi me feel gi me ne ko baby a e kwatu na mo bia ono ne ka kira mo wo office me ne ko tu o so asa na mo bia o baby a okay ka driver no so kan ya ko no so ono ntimi ko so na mo wo so so okay a o ka so ne ma atu hu na mo no driver no kan no so kai enti police station why na money no call boko police station why na money no call police station this papa na neba hu ni na we hu na me da form na oyi entu anamoni bi anamoni omutu eri na oyi entu bi me yere antu bi me yere de no ane se anyombre no de duane abram anopa no de duane abram anyombre no de duane abram anopa no de duane abram so na me dagi ni de ekoso okay no ane se dai won bayi no answer da obayi okay yo enkomo no eguso a Akoma 87.9 Akoma baba ne ede oboa okase wan kan ya oboa me so me timi kan troma no so oboa opese me wo sia number wo sia no obo de me wo na so me so yan timi se ade wo betimi akome ade wo sia mo betimi akome ana asi so na okan ya me de na me te ho me ni se bia me won fa so bi wachi na asam wo kwa kan ya 87.9 asan ko ya ginje ni kura ma me se wo ka asam wo se wo na me so ni mu kama ya den wo se so no na kan yo se so asam me ka se mba ko akoje ana no se le ka me kon koje na ma ya den wo se insurance wo ma mba ko akoje na so da ya ka bo bi ana se bi e da ya ulu se da ya insurance na me ni papa da gi no na nko fo ne na ma mo bisa ye se wo pra da ha o asam wo insurance ya fa ma mo na mo ye den o mo kwaji maye na o mo ji a o ma chemu mienu na o mo afa ba ko na o mo de mienu ana mi so me de ni de me wo be na ni nyina wo me papa ho okay asam nyina wo me papa ho nte me papa so ba gi ama me de me ha mo me de gi ni nyina me te sa asam na ko fo ba be bia mo da no o pe de ko ya na mo ka bo na mo de da ho no okay okay me de ni nyina de wo me papa ho nte me papa so ba ye bibia nte me ha mo tim so ba yi enti na wo ni process ata ni ka man ka o man ko fo ko de chi ma sa na etie so wona na ehwa me ntimi san fa na chi enko ana goba ni so me hu ni se wa tro krata bi se ji ko ji insurance ka me di krata no ba masafo no ono na e ka kira me se goba no se insurance wo ono wo papa ya na e ka kira me I see na o san dana na no ene se ono an ka mi sa na adan kami ya kwala ma baba tina hana mi jantoro mano ana mi ni juma na mi yamma na mi ye di mum a odi mi yamma mi juma no mi san betina hansan yamma mu bi ena se de na wo ye hodi o ma yi mu wani kura de usi mi ni se de ye de o me ko abo ba pa me ana mi to me te honi mi ye fi bi na san ka anya ka ko kakran ka de se de wo ye hodi mi ye fi bi wo se ko tine fi ada de mi de nyam na ba fa me nyam na ba fa me na mi ko han pokora na mi timi ye bi mi na na mi ko ya kakra ni na na me ko ni amosisi mi o sere me se o ada na wa yala se na o dia batna to da bia na matimi asom da ko to da bia na mi timi som na me te ho do mo na me te ho do mo to da bi da ko na ma ko so me to da bia na me timi na me te ho do mo okay yo bi ko fi ya wan si di ko to dia ni dia o fa ma me nti wo bi ya wo okay ma yi mo di kra na me ko tena fi wo ma wo na o tena djuma mo ho so na me timi ye fi na ma wo djuma na o se o ye de adjuma me yere de o se da ni djuma bi be die na wo tito bidie na o chonchon yes o ko tena fi ani nyina ba chonchon bidie na na to nyam na ba che nyam na ba che na me be bidie na ma timi akofo na ma ye bi se ne chichire 2 cedis 5 cedis de ka retimi a chichire to because in miane de o condition we say ni miane de ntimi by o se bidie ni de ni yedu ntani nka o nya kakra na de ma ye no kra sa o de ahye bidie djuma ni ni kakra ko me nyama na o fa ka se ka ye nti kakra ba se na nka o pese o de nya na me se bini ho ba na me bisa se nti kakra se na o de ma o de kan ye no ho anke beboa na o de ahye djum ko ye say e no e tna ntimi fa ba de se wo ko e ja kapole bi de nti se na o be hia e de aba o ye na aka na djuma no eseme
na me sa me kan say sika sanya na eso nipa nipa ba ni odi obi se o si so batimi abo ame a na de wonya de abo ame no maso musa no yama yankomo no na enche bia ye be ko power specialist herbal hospital ene ohineye akosia ono ankasa wa ha be se obo ba say ya na te say the whole day no ye be man no crowd bra enso no we bonya package nti ono ade na dia aba ono ade ye madwuma nti enche bia ye be ko ohineye ho na yako power specialist herbal hospital na oni ye abo enkomo na ansa na ma me ebetena se no ma ye fa enko go find herbal tonic also echo so when you want to on sa eyo tititi onai eyo tititi baby am sorry na hunam ayo memembe uhu de wo ye ho a we shall go find herbal tonic na enom oba o menses no ema oba so a obeti yaw oba tot say no because say President John Mahama eyi ni ministers tot no ebi ala so menses no eba tot ene ebeba ekina ebeba na etwa eba so a eni etu sebio emaye clot ni na how one pe etio kwan entemwa ebi how kese na ebi bebro eno entina pinfo aye go find herbal tonic say numbi na ensiesie oboso me akonto na ensiesie ni wie enfama moja ne embe wie na eni ente koje eya obia enso enu enti ye ema na ebi wa dance ene de ye friend Dr. Mensis esan say esiesie ema Mensis pa edema on ni kai ni say na ohineye bonya de no aso ba da gina de enti na wa ba enti ne me de fa ni na ma na ya monte asewa na oba say ya de fa kuda e na wase ba de 10 minutes ka dem say na me wo ye enso me enti ne de nya ma de kai ne kakra de aka oni bonya de special package ma o me ma wa enti no baby go find herbal tonic baby na enno vitamins ahodo ewo ma ebua ema ye nipa biane enyi yie ema no eye fefefe afenso infections ahodo nso no onu go find ni bia ebua enyi na efi ho ede ma ye na yare afi na ye ti apo no onu go find ni bi na be ma owoto no abaye ententem so ede ambao Dr. Mensis uko shop bia pharmacy ena herbal shop bia ubenye bi misi herbal or kejetia up down herbal or kevetia in smart herbal or obuase PFA pharmacy Colimac herbal or Motafuni road honum and a Kingswalk herbal or also ewo enkran o pedibwe to anwa for 0244 596532 0244 596532 afei so ube so de van ene nam kroma ye bodo go find pebi na eto na ento se ne ya kan ebo no so de eda form si ade doctor yon peska na da bi o peska na so o pese ye na yetimi pebi etina ebo no ewo form si pe go find bi na eno na we de ma me ye de se ya na twa kokko ya e na doctor e de aye edru no pebi na eno na ohunto ebule yet last year your man is last year ebule afishapo na chowe amen papa bi na you do this na ya o say him no so na dia so we no be ni na no be tell me be eggs na na bi na share say we dey say jollof o say awachi jollof red beans can if say me konkuru mu kola bi ni ya be na bi me ma me chia no be bi mo bi a ono wawu na woni me ma kola 4 or 8 years sickle cells and castle ana kwase mi bra no me mantene nka ni wo ye ni nyina gina se bo so bi okotwe mo jabe nkotoa be du ade mana ma oti me twia na ne de na sa wa ha ni pa kan wa me ya twebe eguso ama se pa wo ne ko ni be de ko ye ni bi na kire mo ma me se wo ma bia ni a ne red beans e mo jedru e me bibia ma me ni se ti se bra do ye e di mo kan ho wala na sickle cells no ye ya hutuchuo ni moja wie no esi na so wow and be mda ti no kwase mi ni saa ne ma na ene due ni fi consulting room na me de akola kitua akola wadi jama 12 years send kidney shoe ginem kidney stones just ensemo basa dia
entina mani abremi nua na mama ata no se mama ye momodin ye na nyame de ye kunum ene ye ma se ye nsa mama ye hwo mu yi ye be hwo mu yi agina duane papa so esrama red beans no ene ye hahan wo ma wo mfisa hahan so ta ho o se no be ka ho a na di mu na wa ye free esansa sa wa nye ne sa ho kire be bri mama na ha ye se de hinu bi ayoyo ka ho okay boko ka ho kontomi telif ka ho okay kontomi ka ho Aunty Bea nyama bebre ka ho okay na me ti me fisi e wo me nya be pan mra ha ni mu da ya fa na me ya be pan aha wo me kai se ye sham ma me na ya be kwa ya wo twetwe bi gum na obi okwa ya the beans ye krom fante o so da ya aben kwa ni beans ne de ton bo ade ni bi ga ade wo mu ba ye krom de na dia no potututu wo bi bi e de fe na ye be hia za anya sa ye nka se ni na be hu pa wo na ma nka se fu no e se wo se ko to gwe me ke ka bom Aunty Bea ni pa be ko to gwe ya ko to de ya de me de ya me do ti me ka na me kapa na me di adanse me ko na susu da se me shempa bo bi me ne me gina mpa so na ye wo ne se ba ye me ma wunuru na wo di akochiri kotodwe no tie na ensuo na abegina kotodwe no ntia ma kotodwe na hono na etutu pa te se kaka no mini na abejai na Aunty Bea wani chia se yesi afefufuro mu die na me kanfo mu bibia se yade kodie wu kwanko hepatitis no eda so ale na muhiem eda so ale na mo san se wesi se yeho so wu na se yeho amma se sei una mi un posso wo de ruwa ye so ye pinti ipa be bure fura ye de tone twetwa ye ni Aunty Bea o mi se hepatitis ya ye ni wo mu o se so fati ni ba so ye ma wo de ruwa ye na mo ye du ene so wow and na power specialist at hospital yani ye the award winning hospital hepatitis yes ni na hepatitis wo de ko de ba enti twa na montem pa wan twi ye be ginsem wo be keki esan se brebo no be sei ama afi onye ohu bibia se brebo ni ga sei bia kima ko je dia ya wo hene ira mate ya de na metimi ye hwe enti na mprempre ye ka kire wo se wo ko ye se hepatitis wo mo je ni dia me pa cha mfanya kwadro se ya dia be wiase a wo ka he se me ba be pie he na me ni mbronya echi ye di mbronya ye na maba o me ka cha obi bia kidney stones no etete ye ansana gallbladder stones na ma me be ka cha wo se ma ya se ka no me mfe ha no me ki ha no anokwa se mi yo nsamo ha nti Mr. Doctor catch the kidney stones so etete gallbladder stones so etete empo kidney ni nsuo giram wan se brebo no so yesi enye hepatitis mo aye mu kamar yesi brebo no srade nso aye ma bebi ba ko pela me kan fama wo to wana ne ke kala sa ka ma ni eni ma ha ade bi e fa brebo ni kidney ho udi ho ko be dun wuja e bra ya aduane esi da so ba cho fanam de sin tempa on se e wo tv ni so de na ade bi ma ne bo ma de bi anu ni ko e ye 0244 54 44 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 0200 38 31 and a WhatsApp line one point ya e show me mukuntai just a name bia enkoyie no twa photo no say be ma no sabe wo shwa no ye say be jagulani aye ma say donto na so de no ska no WhatsApp no 0555 79 78 0555 79 78 any people break wo find brother na ni nti ase me say afile na ware na wo 10 years na wan kasa wa ho de na wo de be wo ba mu no etwemu ware ba na me poso so e de ho aji bo mo di le pia na montempa
akola 2 years kura fa medru no ma no wo de be ma na bi ni kwa de bi ni ho bi na fibia bo so bia wo ya bra me na no me ka wo se ye nsoma bra so fibroid na ye wa wudie ni mu ma ono so awon mama wo soma no wo wa de mbani ekuta fibroid etichia na montempa mo gani true do fibroid be ma bo de tu wo na mo de clean na tu se brim na wo di mo diaper wo bo pamper pad mo ja so we mu no diaper tie no so mo je we mu no da ko la no so le se wo ni bi de shegu do wo na do ti ase na bi ti ase we pa so fibroid ko enti na ama wo abot se de green shop aba ko na bi ba ko pe na me kam fo ama no ani power specialist herbal hospital o de ba wo benya ba wo bi wo ye brand bi wo de ultra consulting room me si a heavy na wo so mo ni bo e bra ba ko ni ba me na me ka cho utra ni ate wo bo ni na so sansa na ya se ni le ya e mo je ya go po mo si ya di wo no so ma wala wo sa na mpa cho wo ye dai wo ye di ka pe dia wo be di wa bro no nya dia na mo na bra be mo wuduro me sister pa wo so ye chinifo a bra na ye chini se wo ye bra na be ye bie mu da enyo ye bie mu da ni bi ye fi wa ya se wo no e ba no wo po wo ba na wo so be mu no wa so na bi ade bi se ye mu papa ye dia be dwa so 2025 vidi ya di livoke ebia ya livoke sa wati dine na mate papa say hu dira wo di ya livoke so what must you be ko ya duma no ebia ya eko di duma ma ni booster papa okay eko buo ni support ya wo be buo wo no clean ye funu no o clean ni pedule ni mo anti bi wo bre bo be bo adwuma yiye wakoma be bo adwuma yiye wo sa be bi be bo adwuma yiye a na kise wunya live okay na wo via scan dia ya scan no ayas ya fro stomach no e twa short na e kire wo indigestion wo no so ne bi oni bele se mi awon na mo dia ne kom do wo so wa me don to na onam wo le mistake na fe dia ne to yem wanti bi wo so bi didi wi ana fi ta na bo ati fo mo fantame aye ko mo fantame te fu mo gonyo e kuro pa aye mu ma se donko e na aye se kuntu na fu ya hye ana bobo onai na ya mfiamfia wo ko de mu na aye se hojo wo jibi ni di e bere se ni awon na mo fo na bi ani to ya mo fu mo ya mi ya na so pa so mo due na wo so wati ni edidi na wada na ho ani kinane se kise wunya SK adua ya SK na wo no bia ekuro bia re ye funu mu ama wo buye wo ya wo ya wo fi andi bi nda je hye ya furu mu betete wo papa ani nti na me kamfo adua ya SK edi ama wo hwia na mo papa na be hwehwe bi sanse se wo nya bia emwa na ni na kamfo na wo ni ofke one ya ko aye kese wa boy papa bi wa boy ya na wa se ma ya da ho se si man se bi ami bo wa me he mi bi e tumi kukuru se ha na bi e be pai enya se na bi e be ala bara wa tu se bi ade obi tumi bi sa na kuma ye ni pai e kese wo ye brebe na ko da dia enya na asama ba wo se obi a woni bi sa wo ma won na won ni papa oba ye boni sanse ni pade ye na me sura no pe ni twala me twa me wa sa se so na se bia na dum ko dem na manda ndi we ma so da bi me nya ahoto ya ye nko so bo wan so a ya dia oba da bia rada na se watie ni ni ensa ni din na edua ya SK livoke edua ya livoke enna ofke ni na ye ke nti ke se no so ti as na ti as ke se no wa mo ye baba wo bai na wasipi na wasita na baby bia ya tuna duro bia wo mai mu no ona ko sa no se mi pe bia ya SK na mi ye fono no de pesa ye mi no agoboni ya mi ye fono pesa ni mi di no ni ti ko nyina ni tini ni mo e di na mi pesa mi na mo fura hye na bo bo sa afi bi no si ye twe ye furu mo se e go si ba bia o koro na wo mu ni wi srade na wo mu no nko ya hoto adia hoto e bia eni ti me kan fo mo se se utwe wo ni so pass so bia na mpa tete 2025 fi
ebi a no nyame adom no wa mo adwuma bi adwuma wa bɔ ho mpaye na ara 31st wa ngɔ bɔ mpaye sɛ adwuma na ade ko hye nyame nsa ana me boa ekunu na ade ko hye nyame nsa abrabbo ewu dia ko hye nyame nsa dugin sɛ bɛ ma na ɔbɔ mpaye no so wɔba na wo funu mu ntɔ na de bia me yare a ɔbɛ na bɛn bebu kura bɛkɔ na bɛn mo bu dada yɛsɛ bebu kura wo ansa na bio sɛ wo ko bɔ mpaye sɛ na me mu adwuma na epega bɛn ekukuru da awɔre wɛ nipa wuni ahotra wuni asomo bia nyame somo kura ntumi som bi edenti misro bibia wo hwe me mprempren se 2025 power ye ba ya che ye no atla wo enti munni ye de betimi aye sanse se nyenye ni a hepatitis ngede ko nipo hwe adika kumuni pada na ka bedi bone hepatitis enye yarpa o Aunty Bea ena onyamne ohwekom no se debi manfa wo drama emwa ebra dum no baye no bise na memfa nye de ko se yare boni ya be wiase na edi ni panya na ekunu nipa etwi nipa sama ko hu safwa ebra na dia chosa ndi fako ye adwuma na nyame de o ka ebam abam pepepepepepe enti mesro fanamba mentempa 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 31 0200 38 31 and WhatsApp line no se composition minimum shafa say we brebe na o shekuka na utuki ko fo me hu afare na me ka kira twa me fa send ye yim biara twa me fa send ade bi obi e ma na dura na kompo yi o se be hwese ma shekuka ababa wo huri no se wo huri se se kemkom wono so ka se ka ga ya betimi adu stage bi a na e ba ka se e die aye kesi aboso ana se na ka city bi ano wo go say company ya dia eye thyroid cancer na ebia chimato bia ba ho ayakese ninyi na gida ya didi ya bebe bia me case okay ono ye sanitation officer wo bebe no wono na hwese bibia ba ya djuma ye wono so na ya die thyroid cancer no wayare bia ba ndu wo symptoms na sense bia be kire wo say ene man ko yi wo ho ne kompona wa be hye wo minimu ene nti ebra obetimi anu papa na ya kise okwa be faso obedidi na wa bro mo bra no thyroid cancer no ono ya da bi ko duye no obetwi na sese be se be mpedi asa aso mo fi wo dwa na kraman so anya da bi ada sisi a kompona hye wo minimu ho no obi na de ne be hye ho oni pa ko ono apaka ne niama enti kompono so ono so te ho wo ye tie oni bibi bia obe na kire sai kasa kwano ko be ko enti me confirm am say power specialist e ba hospital bi madawo mamunti na ye bae na ye ne mo atena ache ni yegusua ne moti yare boni bia ya etete wo utua na mo na wo de ba bibia be ye kama na me sa confirm am say kayo eduro no ye SK edia ya SK ene ne be ma wo ye funu no mo ato na wo so wati mi edidi na wadidi na waso madwo bo ano ne dwa wo ni nyina awe livo care so livo care de na me se so di hudi abodi we ye livo care o so funa ye kunta ne bo ye o mode na hwehwe bi ne tonom of care die e be yi wane free wo okay na so ko de mo a wadi amema de me na wanka jire to usiesie ne fa me so be dwodwo obi ani ma so be fa de na obi de cheche oda de want me anya djuma ba oda want to check you see tete because say no si go dwo ye be anya ni fe ba ko so ebra me anya ne fe e ma ne bi haji na ka de oda ye be mo mo aso na mako me ma no e ma me ka si ti no wo ho mana dia ne pani okay so first spices na mana
aduane papa ko de wu ono so ya bo adwuma ma no ama de papa se ya me kan fo ma se kodum okope de bi to jirikajiri biara na to bi na akoma be ma no wo wia na de aduane papa na de aduane be ma de yenti o sa ya be mo emo adwuma hwe emo adwuma sa de o be ni be sisi asi ni so do so ti asi na kra mo na nshi bi ni ko mo se beki anything miss ka di ni ye no bi no sa no no kwase ni ye hwe ye kunu ba na yi san se me na be bo a no so na so be bo no wa toka ma kwa ko wo hwe ni ye na sa wo de se ya ha wo se ni ni ya so ko ba bi fufo wo sa ko se wo so na ga bia wo na eblim wo ho no na fe bia gura he dikadiri yetu wekiwe ni jari kuruba ko fa be mafofo eduduru wanso na ko kuna na sa to ase ni wa gwanto obetwa kwan be ka na ma no ko musa enti na me o me ni ye na sa wo ku wo mo ai ya wo te ne ka so o ma na se e so de bo mo de na twetwe jirikaji na fa man jirikaji be ma duro papa ebe yisra de free ntini ni ebe kika ntini na sie ni na so de jina se tini na bo adwuma so ati ase aya na mo se mu kunu me ma ni ya wo se no me ni ya me fa ma wo da bi ani on de wala ni me ya bi okra ye fa ko ba bi ada bi da no so de left ma de akọ ya le bi ma de ya se yes a obe jana ma me ni ya na ma obe fa wa de akọ de ma de eno pa cho location se so wodi no wo bo ho ba ma na du papa na bele na konso location ko ma se ye wadua ya ajanse e wo fe ya se ti enu adua ya ko wo fo pe ma se ko ni na atome ajanse ya ajanse ti ana enkran so eno se ye wo power bus stop ye abenya wodi free ho no na wo kopoku ase enche kura ye CP bodu ni ena takra den so ye wo anaji estate eno so di wo no mo a be wura hanta my rural bank na ujina ho no ma na bisa se power wo hina ye wo nje mu wa but your numbers no sa give you 0244 54 0244 54 and 0200 38 and a 31 38 na WhatsApp line no and you see 0555 actually Triana Montem na branda nyemeni bi wo ho a wanhwe ya na akechi samre udi Triana mo papa wa won fa ko de biara da ene na ye frɛ ye ho se udi problems no ebeba na obeja problems be wo ye ya so ye no fa grace una wo ko ya ke se ko bo da wa ya se da se papa ene me ka sho se ohenenye akosi edua ya ono ankasa na etu anamo edeba ewe eye ni afishia pankoma ono ankasa ene ye be wo se obi oye nhama na ono atimi tu anamo ba na obeka na se ma na so fare ni munsie nti o ma wo se na doctor na ono ankasa aba esa so pese hu no na wo bi se ma mi se de me me funso sanza me ye hebale ampale ama me funso me ame baby ai na se na sama obeka ni nyina no eye no kre nti ne ono na ono yen abebo enkomo Power Specialist Herbal Hospital. Kumasi adie omo ofeyi ase kwan no so wonu mani so ka se we si wa ya junction na trotro bi abonfu bia omo ebesi na wakoho no na mi twa me ho na nse wo se mutu pension no drinks ni ade ni na so ho na me ya na mi twa ma kwa ya sabia bi ina nsi ni ma ni she ha o yo eta ya mo ko na mo nkoje ayarsa ahama esa ya wa bebre yanko home suits ya wadu na e wapa na ene me ebo nkomo no oda ho a e wa ha eye abu talo oda ho a e wa ha no ye ye won se wosa ya na ye de ya de ton de kakra efere sansomo ene sponsor ya de bia ya ejuada ekopim efia de bia no yetime de enkomo e de ebrem nti se ba se ye kwa kofa ya bo afon krato na ya na me nya ye ho abotre kakra ti abu na abotre kakra wa no wai ai ye wa ha ye bu so a ye bo
enkomo na yanko home sweet cereal legume mix for also eho we ya kan say ya na ye wasum chen da bi enye bibi ehu bi ayo Tom Brown na sa Tom Brown we papa ede na Food and Drugs Authority so aje atu ya ha say ebro bia eduani bia e bebo mu dogo e ha no say no Food and Drugs Authority stamp eboso so sa ya nje da e fa wonu sika ode bre media agenda na sa akoma ye fe nje isan say yempe ade ya beton ni ebe yiri akoto how esai ede ama mo tie ye na mo hwe ya medi akwa akoto bi no we home sweet cereal legume mix Tom Brown you do wheat more and soya beans and you do aye they say it's be home sweet now to say it will be just 30 minutes per consume look at fry first just na can fry 30 minutes now be better than it so one first it's gumo obetimi edi so on milk obetimi edi ni saa na open chile so for the tum on pen chile so say na oba kan raw saa no udi ni saa hodin na ewo no heat ahodin ubenya more ahodin ubenya na soya beans and so ahodin no ubenya it's copper home sweet cereal legume mix ni bi na eto neka we enkradi empeni emowadi we yakasa o ma oba no fu amen no ana ameni e ma oba no fu awutimi di bi sanse Tom Brown na nkasa kwa e ma no funsio so ena onye mo so a eno so ubetimi edi bi sanse be ma ahode na wetimi akare wo ni se ni 9 months ni na wo afa oba akokradi abrewadi akwa wedi fi 6 months ekono so ono so ebetimi edi home sweet cereal legume mix ko ne kopebi na opebi etu aton anase opebi ata okopoku trade na ubenye bi ato ewo honom ena KJTR gate 4 store number F3280 enso ubenye bi ewo ho Dr. Mensa enso ubenye bi ewo honom edum PZ spare parts hona ena edum pampa so eho so ubenye bi KO adehye market ubenye bi ebu akwa tano so atonsu eho nyina ubenye bi ato lemem opa bebu etu na wo so waton dia na wako ana wafro omo 0246 697358 0246 697358 and 0546 921728 0546 921728 a home sweet cereal legume mix a tombawa ede na udia unya ahode Abozo Herbal Clinic also a braye and I had the Jumedie ebro Abozo Herbal Clinic also a fidie mapa or usually pedrenu every kwa etete wona eha no we wia ode ehahama enso ede ahyew the Herbal Clinic no enonko ahama e na ode ye adwuma ede ewo ho no osim ye oya ade wo pa otia na nakoma ye ne ya ene be ma otia se na ode mewu ose ne de dabi enye oye be ma na otia se ose be ma na ye adwuma ahmachi ose peja ne mu no chia good morning onchia nko ano wi asa ye adwuma ama oba no ofa wade pa bi enfa nkocheche it won't say nyama ukoye ewo form ho ma ko Abozo Herbal Clinic na osese form ho na be ma na nyi adwuma oba wo so dofo no na de na nyi adwuma se na won sika wan kasa so ne sa na fa no ko se mukunu wo yare na me kantuma me dofo ekoye ko na koye ni ye efama no afei so typhoid fever otu ase ju so mu hawo emam yawo ahodo osisi eyo wo ya ni nyina fako Abozo Herbal Clinic na otu ase enfama kuma se o di chance me 5 old insurance junction wa na wo de hu wo for omo e 0553417752 0553417752 en kran obey ohina hu fie ho e kwashiman for omo enso e 0241750282 na yanka wo say ene yemi abema abutalo na onene master akapori eye adwuma e wo Sokoban Wood Village na odone komobe ye na yebo ode papa ya adwuma etwem ko 20 years na onya akwahia e wo ho ka ehwie nia egu no so ni nine nifa no ebu ema kase radiation ni nine family na ebugu so no okoda hospital 4 months say radiation na mensa na beti bonkum de no so ehon so ebuye ehon so radiation na ne komo ni nyina ene say emra
ne hoton no sign call edwuma so no ne master ebo no komo ehye no ayehyemu say obaji insurance e dey abano na insurance ne sanse hospital hono no papa na na tua ne hospital bills ni ade nyina enti no obeti insurance ni bi na ono papa no akapore nafa na de aka no so e dey ama abutalo na abutalo enso de obi shop bi sanse be bu mebi no na ahode eni wo bi ma ode be ye adwuma 8 years na e ben akapore enfeska bia enfa emano ne krata bi nso akatapore agi ena opesa nkrata no nso eno so ayasem ye friend edwuma no ye ne bonkomo agya tum sa asem na ye nuane ka no ebi wo ma ye no ko ebi wo so enye no ko ori ni insurance bi aho komo ena afen so on born na ho ba bia so be ma ne ska bi na de bi nso e de akwa ye shop bia eno ena ye nua be me se ne master no so se ni bi wo ho no ma enye no ko se ni 8 years on call check up bia mpo e ko hwe se ni adade na hye ni nan mu no ebu so so eja de sisi yaye ni nan so ho no ma na abo pomponya na ensuo efifi ho edeba saa komo no na yegu so ayebo na hwe ye number si eto ho enche bia ye twa ye ho ba ko mu ba na ya fro na komo de bia ya bo eduro wa bo na bia na mo tu asese no ye ne aba na ebetimi etu na se insurance ni panyin nkwaje ya 8 years akona ho betimi akopnemi insurance na 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 03224 98035 pamacho si numbers no esubim na watro you try your ba ni activate lines no 0243 114497 03224 98035 show numbers no etu your ba 1 minute pepe your ba we let me afraid ba ko pa ba ko chew in the bag ba ko ase ba ko e pa ba ko chew se ba bia ye bedrui wo ye gumanim ase ade no wa me ya nya me ko fo ba ma busu fo ba enti na sa time we na oh enti wo mu gina ni mo no ba ko kura wo mpa de na e ko so no so e na ba ko fo so ne se and so 0530 507849 0530 507849 eno a production line eno de ofre na eno ye wasema how a opesa with the back jumedi so na a production team members no ebefa na omo no abonkomo ni update e di amount na waba ye ba sese ya Akoma 87.9 ya beduro no nim kwase ni nti hello say anya eti me se sofo ni ya no watia ni na so che se je me be kan kadi mechi o ti na me ka cho na me ka cho se awari bebre nu a eba altar ni mo no abrantie ni aketesia na omu gina ni mu ho no wo mu ni expiry date eda wo mu a omu mienu awari so mami ka se mbi so nchira o eno so na o hye but on say ndani the first time I mean 2025 your first program but make us say mo nchira o mami bi wo
Hey, Aunty Bea. Huh? 18 years now, then I hear Jumano. Oh no, it's a 3 months. Let me run a show. Oh, something or not, did you win the moon? Oh, Papa, why you be meant to any papa? I say a corner, I don't know because so I do not lie and a crowd. 2 months of crana, but Papa, why you be? But baby cacao, 1 year, I'm an repay. One shandy insurance, no, Amano. But I tell you, I said, because Papa, what did you? I don't know what I say. I'm coming and I'm to man. Oh, go for it. So, what you didn't know about what I say. And I make a special and somehow, no bra, you're right. Over German. Now, then I want to two blah, but do side, yes, I may tell you. I may be son of Osaka Jans or no one kind of sons as a man. One way I know Papa, we are not going to the Didi Bonia, the Etioka, but since I want to be an ocean, and one I can buy or the butcher agent. And Aunty Bea, and if they say best Cassamo dear, Aunty Bea, any one's old Joe be Eddie. Because we tell you about your baby, you are no baby, in a year. Okay. Yo, and yet, and Commano, you know, and you see, Susuji, Ripedi, especially about Sicassemone, Sa and Yamia. Now, Yakasa now also confirming insurance, which we say also, a Jumao. So we be now Pensia, yet came on a Bibisa back, claims Niamano. Say, and I hope Akoma is it. The better way, now your National Insurance Commission for Abedu Como. Mama bet church, and Yamadi, and so, so maybe now Pensia, I did the make Pachamia, and among them, I will send it to Sabaya, the claims are selling Sakano, the Saka. The Bishop is our question, we see a foot trainer, so my overloading. That's a car question, it's here, and also, you're the chief executive producer. Cecia, car, no money for Akoko insurance. So, overloading with one. Akoko Hobina. I am Brusso, I am a fool. Oh, be a navy. It's a man, piano sound check, piano sound check. Into your passenger, let me for overload. Yes, I see. Let me produce as a schedule. Aunty Bea, so wrong. I see. And I says so. Yen setting out of court. My police form. Aunty Bea, only panning mobile you. Baby, we are not a good day. Yeah, just your dear pan insurance commission for commodity. You better be now. You're no matter change because you Kabu should look at me after 3 years of crime. It's me fighting for me. Say, I'm a question, and I'm afraid lawyer Kwame. It's the same question, so the insurance of one bar, no money, and I said, there could be a peculiar case. There is a way I will be to me at the abundant and Akoma. I don't go near me, you do yeah, moving seminar. Once I say, dear, you can be now. Yes, you be dear, be a while. The tender, my Baba be sir and Comono. Now, answer dear, did you make any now? Back review, my main car will say, Akoma FM, Akoma 7, Akoma 87.9. Monday, be a Juada, a copy if yada. 1240 a couple say no me sabebo and e decide jumedi akomo send jumedi the ebo say asem bia etete wona how na wotu wana mo wana unya obia mane emboa wono odi jume wasem no bedan ye na me adom ene ya hode ye bebua ama won so wasem no wonya ho solution bia wo peye na be me nyaminti solution bia wo pe no me sa ebeka eti we say first number we 0530 507849 0530 507849 no any production lines ni so fra ni producers be ebefa ni tie wasam na ye koma wa say ye de ba na yetie na nkofo ni deni enyansa ni ba ko fotim no ye nyina yetie na ya pedeli bia wo say ye de solution no ekoto edema ye nyina na ansa na be solution ma memfa happy birthday emu ehwam na edepa efa konkoma nia medofo minia ohima baako na enne eye na woda na ye konkoma ohima a osan ye ohini we
outside police ni ba ewade na nyankopon Jacqueline Betso fe ohima ama adepa obofo di Jacqueline Owusu we police ni was Central police station we 1998 all students member Kumasi girl Akoma FM 87.9